thobela ke a le lotšha ke a le tamiša ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo ke le tshwaretše ditaba tše di bose gomme ke tlo kgopela gore le subscribe le like video ya rena gore le kgotle button wo ya go ba le a thumbs up le share video tša rena le batho ba le ba ratago le comment on the comment section ke kgopela comment tše di bose comment tša lerato comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho ke kgopela gore di advertisement tše dingwe le fele le di lebelela le se ke napa le di skipa ka moka ga le di skipa channel ya rena ga e kgone go growa ke molao wa YouTube gore channel ya rena e growe ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng ke rata dira reading ya rena ya mafelelo a beke re kwe melaetša go tšwa go our ancestors badimo ba rena le melaetša go tšwa go mangelo a rena gore na ba re weekend e tlo ba ka sebopego mang. Okay, ke na le the Prince of Swords, ke na le the Tower. Ka karata tše pedi tšeke ba bolela ka gore go na le ntho nngwe ile gore e tla mafelelong ya fela e tla mafelelong. This thing maybe ka no mina e ka no khotša e yamana le mošomo wa gago ntho ile gore e go tlišitša tšhelete maybe mo berekang gona as permanent ke contract, maybe the contract is coming to an end this month and then you are already worried kudu goba o bona ka re business ya gago ya wa something like that lo tše e le gore wa direction ka business ya gago ga dina pele sepela ga botse wa bona le wena gore ai dilo ga di sepela ga botse maybe the best thing ke tlogele goba mohlomong ka no ba ntho le re ka no amana le relationship maybe wa bona gore dilo ka relationship ga di sepela ga botse o nana this person o tla change dilo di tla ba kaone batho wa bona le wena gore ai dilo ga di be kaone but go na le ntho le gore e tla mafelelong goba o bereka on this project the project ka botse yona e tla mafelelong project o bereka mo go yona so ka nako nngwe ge re le batho re tšhaba change re tšhaba diphetogo ge something se fela re ba le letšhogo whether ntho ya gona ke a good thing or a bad thing re no ba le letšhogo go kgotše le gore this project e tla to an end and then ge se no fela go tla another project re no ba le letšhogo le normal and go bolela nnete ga le a tshwanela go ba gona letšhogo leo so ka lebelela rena batho ba namane re controla ke letšhogo too much and this fear ke yona e dirang gore kore e dira gore se ke ra ba le mafolofolo e dira gore se ke ra ba le go itshepa re be le go kinyatša something like that. So but this time wena o tlo kgwetše le gore le ge this thing e tla to an end ga o na lona letšhogo leke kore o na le energy e ntši ga e le gore this thing ke ntho e bad ye le gore ya fela goba ke ntho e le gore mohlomongwe e ka ba e koša pelo ya gago bohloko le le gore pelo bohloko but wa ipotša wena ka pelong ya gago gore you are going to bounce back o tla tsoga ga se mafelelo a lefase o ke tshepile so go na le this inner child in you ya go botša gore o ska wara o ska tšhoga o ska ba le letšhogo e ba strong so ke ka mokgwele go swantse o be ka gona. Okay, ge ke tšwela pele ka tšona ke na le karata e re go the world ka ba le karata ye e re go the 10 of cups so mo badimo ba ba botša gore as long o ka se be le letšhogo le we o ska ba tshwenyega le ga tete yona ntho ene we e tlang to an end ntho ene we e felago tseba gore e bula mabati a dilo tše di botse gore lefase le move around in circle dilo tša mo lefaseng di move around in circle sometimes go na le tšelo di atla ka raphelo ba rena ra phela le tšona go ba ra ba ka ga tšona and then go na le nako e le gore dilo tšewe nako yena santše e fele ke ka mokgwa o santše go be ka gona e santše e fele gore e kgone go fa tše dingwe gape other things space sa gore di kgone go ba gona ka ra maphelo a rena
So this thing e tla to an end e bula mabati a dilo tše dingwe gape ka bophelo ba gago. That's why ba re o ska ba le fear, e ba strong, have faith, o tsebe gore dilo tše di botse di etla. Ge e le gore ke relationship e a fela, tseba gore another good relationship is coming to you. Ge e le gore ke ntho e le gore e utlišetša tšhelete, it is coming to an end, o ska ba le go tshwenyega, tseba gore another thing is coming to you, a beautiful one is coming to you, ye leng gore e tlo ba very very successful. Ba re mahlatse le matlhogonolo di tlo tla mo go wena, dilo tše di botse di tlo tla ka bophelo ba gago, o tlo kgwetša o thabile, o celebrata le batho ba bangwe ka gore you are going to be very successful. And success ye ke ga se success ya gago o nnoši, e ama le batho ba bangwe. Whatever e direlang ka bophelo ba gago ga e affect wena o nnoši, e affecta other people as well. So ge e le gore ke dimpho di tla go wena, dimpho tšewe ke dimpho tše e le gore di yo sheriwa le batho ba bangwe, di ka se le go wena fela. The universe e tlo di spreada dimpho tšewe. Yes, dimpho tše they are meant for you, but the universe e tlo di spreada ya di fa le batho ba bangwe gape. Some other people ba tlo benefita from dimpho tšewe. Ke ka mokgwa e le gore dilo di sepela ka gona. Okay, ka ba le karata tše pedi tše e leng gore ke melaetša ya tšwa go mangelo a gago. Ke na le the magician, ke na le the knight of pentacles in reversal. Ba re o tlo kgotše le gore go na le ntho e le gore o nyaka go e dira, o nyaka go e thoma, because something is coming to an end. Go na le ntho e le gore o ka rata go thoma go e dira, mara o kgotše le gore bothata ba gago ke mabaka a ditšhelete. So ba re go ka kgotše le gore this thing o nyaka go e thoma but wa tlhaelela ka mabaka a ditšhelete, o se ka ba le go tshwenyega, because no matter what this thing o tlo e thoma. O ba buša ba re lebelela around gore na ka gare ga yona ntho o nyakang go e thoma, nyakang go e dira, ke eng ye e leng gore e ka se nyake tšhelete goba e ka se nyake tšhelete e ntši ye le gore o ka thoma ka yona. Gomme wa re the main one wa e thoma at a later stage. Ba re lebelela around, ba re dimpho ba o file tšona, ba o file bohlale, ba o file di-resources ka mokana ga tšona, just look around. Ba nyaka gore o direle tša gago step by step. Ba re ga o competitioneng, ga o direle ntho e ke gore batho mponeng nna ke a kgona, no. Ba re take one step at a time and then o tla bona ta fitlhelela mo e le gore swantse o fitlhelele gona. Ka ba le karata tše tharo, the 5 of swords, the 5 of wands and the queen of swords. Ba buša ba re this weekend go ka ba le batho ba e leng gore ba nyaka go go lwantšha, e ka ba like sort of di-arguments, batho ba e leng gore ba ka go rumula, batho ba e leng gore ba ka tla ka ditabana mo go wena, batho ba e leng gore go tšere dikgang le bona wa kwa gore batho ba ba nyaka dipolelo. So ba re ga se nako ya go lwa yeke, ba re ska ba ebile o seke wa ba wa exchange mantšu le bona, o seke wa ba entertainer, o seke wa dira sowe. Ba re e ba jwale ka the queen of sword, ba re ke tshepe wa tseba ka peleng ya gore wena batho ba ka se o defeat. Batho ba ke manaba, batho ba šomiša ke di-evil spirits, batho ba banna makgotla a bona, ba rera ka wena, ba plana ka wena, ba lebeletše bophelo ba gago 24/7. So o ska ba entertainer, ba tlhokiše, ga se gore wa ba tšhaba, ga o ba tšhabe ebile ba ka se go fenye. Wena se se leng gona just stay away from these people. Beke ga se beke ya go lwa, go na le dilo tša bohlokwa tše le gore badimo ba gago your ancestors ba nyaka gore o di dire, o pay attention to tšona. Go ka thoma wa exchange mantšu le these people, manaba a ke a gago, then automatically go ra re wena o butše mabati a meleko ka ra bophelo ba gago. Go tla ba le distraction mo e le gore o ka se kgone go theletša melaetša ya mangelo a gago, mo e le gore ge ba etla wena ba etla ba tlo go wona ka taba tše ding ka ra bophelo gore tlhokomela molekoši o etla, tlhokomela 1 2 3 eng ke prepare dira 1 2 3, o ka se dikwe ditaba tšeo ka mokana ga tšona ka la re wena o tla ba o butše mabati a meleko ka ra bophelo ba gago. Okay, ka tla go ditoro,
ba re go na le ditoro tše le gore o tlo ba le tšona this weekend. Toro ye go ba bangwe o ka ke tora wa ke pona ka ra toro o le naked o se o apare goba mohlomongwe o se o apare go fellela o apere di-half goba mohlomongwe ebile o sepela ka maoto o apere mo mmeleng but o sepela ka maoto goba whatever o apere ga se cover mmele wa gago ka moka ke toro o ka bang le yona. Goba mohlomongwe ebile o ka no lora diaparo wa kgotse le gore o bona diaparo di mola or o di tshwere something like that. Ba re go ka ba ditoreki go na le diputšhetše re o tshwanetse ke putšiše tšona. Ba re ke putšo rena ke eng ntho e leng gore e go dira gore o file o be le mokgwa wa phela o fila o ka re wena ga wa felelela. Toro ye e tla go wena ka boka la re wena o motho la o se ke tshepe o ba le o ke nyatša. Ba re ke putšo rena ke eng dilo tše tša go dira gore goba ntho ya go dira gore ke be le mokgwa wa o ke nyatša, ke be le go se ke tshepe, ke be le letšhogo go tsena pleke itseng o kry-a batho ba bangwe ba le gona mowe o ba le go ke nyatša o ba le letšhogo o betha ke letswalo. Why? Ba re ke potšiše ke eng dilo tše e le gore di o dira wena o feel guilty o kgotse o na le this feeling ya gore o na le molato go na le ntho o e dirilego ye le gore o bo sa tshwana ba o e dira go na le ntho e le gore o e dirile e leng gore e o dira gore wena phela o feel guilty all the time. Ke eng ntho ya o dira gore wena o phela o feel ashamed, you are feeling ashamed of yourself. Why? Ba re go fetša ke putša those questions o kry-a dikarabo tša tšona ke putša rena ke eng ntho e le gore o swantse o e release mo mmeleng wa gago, ke eng ntho e le gore it must let go, ke eng ntho e le gore swantse sepele. E ka ba mokgwa, e ka ba di-emotions, e ka ba batho. Ke eng ntho e le gore o swanetse o e release from your body oba from yourself. Badimo ba gago, your ancestors ba re checka rena ke neng la mafelelo mo e le gore wena o dirile cleansing ya gago. Ge le re sa le o itira last year, make sure ya gore o e dire e segale ya mo ka yang gona ba o thuše mmele wa gago o hlwekišiwe. Ba re go dira this cleansing ga o nape o protecta mmele wa gago gore manaba ba seke ba go attacka, baloi ba seke ba go loya, baloi ba seke ba utswa bohlale ba gago, baloi ba seke ba utswa life ya gago. O buša gape o protecta le your spirit gore baloi bana ba uwe ka la ba šomiša di-spirit ga ba loya ba seke ba utswa spirit sa gago. Yes, ba kgona utswa spirit sa gago, ba ja spirit sa sepoko se la sa le sa bolokiwa kae motho la sala a bolokiwa kae o le a sa robalang ga botse o la ile go aerobic spirit se la ba tšo se tšang kwa mabitleng bošego ba ja that spirit ba se lokela mo mmeleng wa gago, ba exchange spirit sa gago, ba exchange life ya gago. So ra re ga e sa le wena mo mmeleng wa gago ke another spirit, a se spirit sa gago. And spirit se ba se loketse mo mmele wa gago ke spirit se le gore ba se šomiša, ke spirit se le gore kore mmele wa gago e tla ba vase ya spirit sewe. Spirit se se šomiša mmele wa gago go dira dilo tše dimpe, spirit se se šomiša mmele wa gago go heta batho ba bangwe, go kweša batho ba bangwe bohloko. And ebile o protecta your soul, moya wa gago wa o protecta, wa o swantse go protecta moya wa gago gore mohlang o sepela mo lefaseng leke moya wa gago o kgona go ya into the light, o kgona go ya kganyeng, gore moya wa gago o se ka no ba lefelefeleng, gore spirit sa gago e se ka no ba a roaming spirit. Why manaba, baloi, evil spirits, negative energies, demonic forces, why di rata go utswa di spirit tša batho ba bangwe? Ka baka la gore di a recruiter di other spirits gore di ba join, ka baka la gore already tšona di ka mo mmušong wa lefifi, so mmereko wa tšona go recruiter other spirits. So make sure ya gore o protecta spirit sa gago, o protecta moya wa gago, o protecta mmele wa gago, gore
ka nna matšatši o se ka tla kgotsa spirit sa gago le sona se ile mmušong wa lefifi swabiša manaba a gago because wena o ngwana wa kganya go itla mo lefaseng o tlile o aparetše ke kganya the divine light go na le reading e ke dirileng be ke a go feta ka go botsa ka gore ba re ke nako ile ya gore o claime your divine light ya gago e tswalelekile kganya ya gago e tswalelekile e utswitšwe ba utswitše light ya gago claim that light back ke ya gago light eo e buše back mo go wena ka ka la re ka yona light la o tlo fenya manaba a gago elwa ka baka la re manaba a gago lona a lwa ga ba robale ba nna makgotla ka wena it's a group of people and wena o nnoši go ba bangwe ebile kgotele re bile ke di-groups ga se group e tee ke di-groups ke di-groups tše dintši ebile di a go lwela ka nako ngwe di-groups tšele so o bothateng mara o se ke wa tšhoga ka gore the minute o tšhoga go ra re already ba go fentše motho ga ya ntweng ga ya a tšhogile o ya tshwere lerumo la gagwe a ipotsa gore ke ya go e wina ntwa yela so le wena e ba jwale ka motlhabane o se ke wa tšhoga ka baka la gore ga o ye o nnoši ka re ga re die ke dirileng last ba le wena ba re e re go ilwa ntwa ya semoya o se ka ya o itee o se ka lwa o itee ba go boditše mangwedi a go ba re re bitše re tlo o thuša go lwa ntwa ye ke ya semoya re invite ka baka la gore ge o ka se re invite rena re ka setle ka baka la gore spirit ka mehla se nyaka invitation as long o sa se invite se ka setle that is why already ba se ba botše ba re go tlo ba le batho le gore ba tlo go lwantšha this week go ka ba le di-arguments o se ka ba di-entertain go ra gore manaba a gago ba nyaka gore wena o ba invite ka rantwa yewe and then ba tlo thoma pele ka go rumola ge wena o ka thoma go ba fetola go ra gore wa ba welcome o bula le batho gore welcome o ba inviteile ka ga bophelo ba gago and then yone ba tlo destroy so gore ba se ke ba o destroya gore ba se ke ba kgona go tsena ka ga bophelo ba gago o se ka ba entertain tlogela di-monitoring spirits di be busy di-monitore wena bring the light around you tlišaganya yela e ba fiše e ba fatlhe ba se ka kgona go bona selo ba defeat ba re ge ba kopana le wena goba ge ba go bona ba sa tla ba sa o tsepelela ka matlho ba lebelele fase ba swabe o tseba gore ge ba o lebelela ka mokgwa o ba o lebeletše kudu ga se ba lebelele your physical body ga se ba lebelele gore no wena o botsana wa pere botsana wa tshwanelwa no they are looking into your soul ba lebeletše soul ya gago so bring light around your soul light ela e ba fahle ba se ke ba bona selo badimo ba gago ba re once fela o tseba gore wena o tlhapišitše mmele wa gago o dirile this cleansing o dirile this protection on your body ge e le gore a se o e dire maybe a ona tšhelete goba mabaka sa tlhatlhakana maybe o ka nna wane o tlhapa ka metsi a la letswae o cause salt and then wa re somewhere gana mo bekeng gana mo weekending yona yeke because this is the weekend prediction ke molaetše wa mafelelo a beke and then o tlo tsoga frogofrogo maybe Saturday or Sunday frogofrogo wa tšwela kua ntle letšatši ge le hlaba wa lebelela mahlasedi a letšatši o tlo ema kua o lebeletše mahlasedi a letšatši and then ba re o se ka ponyapanya matlo kore o no a lebelela o make sure o se ka blinka o se ka ponyapanya matlo o no a lebelela go receive mahlasedi a kha letšatši it's another way of cleansing o kry-a cleansing go tšwa go the universe e tlo o cleansa ya cleansa mmele wa gago ya cleansa di-auras tša gago ya tloša lefifi le leng mo wena ya tloša those negative energies ba rile release some things from your body o na le tšero swantse o di release so letšatši le mahlasedi a letšatši le a tlo o thuša o tloša dilo tšeo di sa nyakega mo bophelong ba gago that anger yo felang o e ba le yona o tla ba o itloša those grudges tšela o di berileng o tla ba o di tloša ditlhoyo le nngwe moya ola wa go fela re seba ra o tloša moya ola wa jealousy ra o tloša moya ola wa ntwa wa o phela re le ka re ga dikgagano re le ka re ga ditabana re a o tloša
re phela re kgatlhega ka motho mongwe a theka motho mongwe goba ga motho mongwe a bolela gampe ka ra motho mongwe goba ga motho mongwe a diragalela ke dilo tse dimpe re thagala ra o tlosha moya ola re a o cleansa and then ge re cleansa yona memoya eo ya go se nyakega mo go rena then automatically re kgona go busha that light back into our life dimpho tša rena tšela di utswitšego ke mana ba rena re kgona go di claima back di boa back then ke ka mokgwele gore re tla ba re ntse re fenya mana ba rena ka gona ka this exercise and then go a tswelela mangelo a gago your spirit guides your guardian angels le bona ba tswelela and then they're adding on that bona exercise ba nyaka re o itire ba go botsa ba re lighta le a candle o lighte kerese o ka lighta wa dula mo faswana ba maoto on the floor goba wa parasiseka and then wa tša kerese wa bea kua pele maybe a meter away from you goba wa tša keresela wa bea mo godimo ga tafola wa dula mo setulong wa nna a meter away from the candle and then o tlo lighta keresela and then wa fetša o dutse mo setulong sa gago wa lebelela matlhasedi a kerese yela light le a kerese yela o tlo lebelela for nako e telele o sa ponye matlho don't blink your eyes wa lebelela for nako e telele until matlho a go o ka re yana a thoma go lapa ona ka bosona wa kgotšana a thoma ka re bile a tswalelega gore a half open half closed wa tšwela pele ka go lebelela and then o fitlhela mo ile gore matlho a lapile jalo automatically a tswalelega and then o tswalela matlho a gago o sa lebeletše on that direction and then yena o thoma go theletša ka mokgwele gore wena o hema ka gona o theletša ka mokgwele gore wena o hema ka gona o ka no hema normally goba mohlomongwe o ka no dira wa hema ka tselela ya go meditate maybe o hema very deep o tšea a very deep breath and then wa fetša wa exhale wa ntšha moya ola ka bosesane le gona very long jalo le jalo ke ntho tlo go dira and then until wena e kwa gore o kgotsofetše it's fine ke re sela wa o tlo itima o tlo ne lesa yana o tuka gana molantibile e felela yona ka bosiona ke exercise re o tlo e dira le yona e tla ba e thuša go tloša those negative energies meleko ile gore ba fela ba e foša mo go wena jalo le jalo wa itloša mara wa re before o dira this second exercise wa make sure lapa la lona le gabotse lapa le tile ke neng la mafelo mo le gore wena o biditše motho a tla tlo cleansa lapa la go ba tlo thekga lapa la gago goba wa kry-a tšeo di kry-ago mo di kry-ago gona and then ba fa di-instructions and then wa cleansa lapa la gago la ba gabotse la ba strong because ka nako tše dingwe some exercise go di dira o se o cleanse lapa automatically o bula mabati a di-negative energies di-evil spirits di-poltergeist o ka dira this second exercise only to find out gore yalo o thoma go sarobala bošego o thoma o tshwenya ke sepoko ka ntlong o thoma o tshwenya ke di-evil spirits o di buletše mabati so make sure go dira this second exercise lapa la gago la gabotse lapa la gago le tile and ge le gore motho wa gago o gabotse o cleansitšwe o tile and then before dira this exercise still o tlo no smaja ka mo rumung ele gore o tlo dira this exercise ka gona o tlo smaja le mmele wa gago go tloša any energies tše le gore ga di nyakege and then for mmele wa gago le ge o ka kgotšela gore mohlomongwe ga ona anything ya go smaja and then wa no šomiša like lo tša tshwana le matswai wa gašagaša letswai goba wa koropa ka lona ka mo rumung wa la gašagaša ka mo rumung and then wa tlhapa ka metsi a letswai and then you do the second exercise. And then before you do these two exercises, set an intention. What is your intention? Wa o tsamaya o lebelela lona matlhasedela letšatši lebaka ke goreng o nyaka go cleansa mmele wa gago o nyaka go koba di-negative energies o nyaka go koba moya wa lefifi o bušetša mmele ko morago o khatha di-curses le di-hexes o nyaka go claima back your light o nyaka go claima back dimpho tša gago tše wena o di fileng ke the universe mare manaba ba go utswetša tšona ke yona reading ya rena ya this weekend ke a tshepa e tla bolela le lena and a re kopaneng gape bekeng e latelago ke a leboga.